Kani ko All India Radio Shillong ka khubor wan puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step khat phatari urampang kilong. Budha katna ka koi ka khia jong gari ya baro ki jilla ba union territory bakin thau thma ye ki kendon jong ka jingpin king halor ka khlam covid khat khandai. Ilo kam da kispa ngut lam bat kinong yalam jong ka seng UB Riboy District le ajing kashan ya ka MDC jong ka umsning rai ka megle SSA School Association ban beteng ya ka non cooperation movement but one pinap wine hadu sanpu anmut ki khot jong ka dimasa National Liberation Army hakarbi anglong. Haswa ban nei shi khubor ki babnya tu ni sangap shwa khandiat ya kini jing pamla ki bangkam. Kat ba kitu ki bayo opang ya covid khat khandai hakalang gari ka nang kiusten ngi kintu ya kinong sangap ki jongi ban nong ki ba pikir bat ban nei shim ya utika ya da covid bat ban yarap ru ki we ban shim ya utika kintu bi khna samla ki ba padeng ka khat san snem bat khat phas nem ka karta namal ga jing saphriang jong ujung pang covid khat khandai bat thmai balatip ka teng kum omicron lakar pa ya baro ban bot ya lightly ki jing batha jong ka ka khia ban light na ka jing mam kini ki jing batha ki long deng ye ki mas pinya jinga iwe ni iwe pat bat sai khu ya la ki ti bat khmat man la ka por da pirang kam ginu ki jing tip shapang covid khat khandai pila ban phone ha ki national helpline number ki belong not iwe ar lai khandai no pra not sound real but iwe not no san ban na ka benta ka jilla megala ki helpline number ki dei shis pa phra but iwe not no not ki khubol ki babnya katna ka koi ka khia jonggari kala batha ya baro ki jilla jonggari lembat ki union territory bakin thau thma ye ki kendon jong jing perkhing jong kham covid khat khandai hadin ka jingdon ki bi thma ye uni khunyang jingpang union health secretary Rajesh Bhushan ulapha yak sithi halor kani ka benda shabaro ki chief secretary but chief administrator jong jilla but union territory ubushan ulay thu ba kham covid khat khandai hakari kala sadang banhiar naru ka afu terik jong banai baladem Shosho ubushan ulaong ba karung kami jong kipai ba lembat ki kam khai pateng kimdo bancha khang kendon than ubushan ulatha ya ki jilla ba union territory jong jilla ba kin pateng ban pengor ya ki kendon jong khlam covid khat khandai Kalong jingno long ka bakraw ya kaseng United Democratic Party ni Unity Hariboy District hakabala kispa ngut kinong krisyan kijongka lembat kinong yalam hinin kasngi kila ino ya ka party kijongki bat kila lipin yeso bat ka kong Magdalene Esmo long MDC jong ka umsning bat ka banyak kun ru ya ka MLA election arajar apulay na nong po constituency kini kinong yalam jong UDP kibala ino ya ka ni kaseng kila pintip baka daw jong ka jingmi ka jongki na kaseng UDP kalong bakin kwa banyak ratio bat ka UDP kabomdan ya kalaway bat ru ha ka ba kini kisnem ki balalay kaseng UDP kamla banpimi setia wat yo way MLA ni MDC na Riboy District Menteri ng ba kajala ukunat kesang ma hinin kasngi balik banbu ya umaw nong rim nakabenta bantay ya kayong school batma yung ka Sipsing Memorial Government Higher Secondary School Hanlongston hakajingdon lang Menteri katnat pulik puthi uba lakman rimboy lembat UMLA Hanlongston uba Macmillan besar bat kiwe haba ajing kan hakani kasngi ukunat ulaong ba kajingkan tiyo kerdan bantay thma ya kani ka school kani kajingdawa bala sateng laslem banakalang ka sarkar kasnguday banle ya kani kabenta nakabenta kajingdon kam yung kina bana minto yakin hangani ka jog asni Menteri rang ba ula pleru ya ka GNM Nursing School Hanlongston ulay atu bak sarkar kan saburu ya ka GNM Nursing School Haribhoy East Garu bat South Garu Hills District kum kalat banyo shushu khambun kinong tray hakalang ka koy kakhya na ka benta banla ban aya ka jing sakri ya kipat ba Shushu Menteri rang ba kajala meglaya ukunat sangma lembat UMLA Hanlongston uba Macmillan besar hinan kasni kalapun sami ki check sa kinong rep prepare ki bahap hapo jong ka program jong focus Hanlongston West Khas Hills District haba ajik na nakani kasni Menteri rang ba kajala ukunat ki sangma ula pentip ba ka focus ka program kabahya tam jong kinong rep bat kabolong ru ka paningkong ban ajing rap ya kinong rap habun kiliang shushu ukunat sangma ula pentip ru bak sarkar jala kalakner ya kiti ajing rap sa kinong rap bat kin beteng ban ajing rap na kapisa sa kinong rap jong kajala lemba kani ka program kinong rap kibayo ajing rap na kani hakani kasni kilong nyuf nyungut bat kilayo ya kacek kabolong san hajating ka maroy bat habaken kulum kajingyo kalapoy siya kasilak prapusan hajating kam kani ka All India Radio Shillong ka bolam chipi ya khubor ka Meghalaya SSA Schools Association hinin kasni kala pentip bakalaray ban beteng ya ka non-cooperation movement bakata kalong banum simbenta hakinu kinu program jong sarkar jala habakran bagila patay khubor u association secretary uba Aristotle Sirambay ulay itu bakin beteng ya kani ka non-cooperation movement tat hadu bak sarkar jala kan selut ya katulap ka jongki shushu uba Aristotle ulakin tu ya ka sarkar jala ban pelai ya ka additional fund ka bolong shis pa sa klur tingka na ka benta ban siu ya katulap jongki
kay SSA. Ha Assam, hadu sanfu arngut kileno jong kakenhun DNLA ni di masa National Liberation Army kilawan ban penawat hakarbi ang long district. Uminti rang ba kajala Assam Himanta Biswa Sarma lemba ke Twitter ulah pentip bagi dan hadu sanfu arngut kilokot jong kakenhun leno DNLA ni di masa National Liberation Army kentup ru ya sangut kilokot kenthei kilawan ban penawat ha dhan siri kam hakarbi ang long lembat kitiar. Kani kadai kesin ka baal jong kajing penawat jong kilokot ke di masa National Liberation Army kini ke albanai ke beladem. Kumach kun kumau, hau no pra jong snem baladep ladon kumban, rif nyongut ke dokot jong kakenhun leno ke di masa National Liberation Army ke belawan penawat akarbi anglong. Ka Regional Outreach Bureau Shillong hin kesni, kala penlong ya ke photo exhibition kom awareness program halal ke Azadi ke Amrit Mahotsav but COVID appropriate behavior Hadan Bosco Technical School Shillong. Hakani ke program ikong Amina and Pasa Professor History Department lihu ilayatu sepang kejing khun lai lu jong kinong yalam ki badai na rilum khasi bajantia. Hakani ke photo exhibition lapen ilu ekidur bat kidar lamat kejing tho jong kinong khun lai lu jong karim. Kum shibanda jong kejing khe ya kejing dap sanpus nam jong Jilla Meghalaya, ka office jong Deputy Controller of Civil Defence East Khasi Hills District Kalapenlong ya ka Comex R1000 R4R kepada ka community mock exercise halor ujumai hamau ka siang din kesngi harengkat ka jingat relang bat ka office jong District Home Guards Commandant East Khasi Hills bat ka dorba sinong jong ka mau ka siang. Kani ka mock exercise halor ujumai lapenlong da ka jing temu ban hikai ya kinong song sinong ban ajing yarap ikipat ba namar dei maki ki ban lingkong kibala ban yarap yu upat ba habaja ka jing julor harin gajing kie jong ujumai. Palat sispa nyop saw kulur alpu saw laktili COVID vaccine dose ladap ai hakari lemba ke nationwide vaccination drive. Katna ka kol ka khia jong gari kala pentip ru bahapo kini ki alpu saw penta ki ladap hadu life saw lak nyop san hajar tili ki COVID vaccine dose ki ladap ai hakari. Kajing don ki active case sa India ki long lailak life ar hajar kendai spa khal ngut bat kajing kain percentage kalong not pe nyok pra nak sispa ka recovery rate jong kari kalong khandai pra pe not line nak sispa haba phai sa kajala Meghalaya ki bayo thmayo COVID khat khandai tang hin kesni kilong sapu angut bat ki badon ru hadu prapu angut ki blakot no na uni khnyang jingpang katna ka kot khia jong kajala ka pentip ru ba shim don bayap na uni khnyang jingpang hin kesni kajala Meghalaya hadu hin kesni kadan san spa ship hoteli ki active case ki bakin thup ya shispa prapu ingut ha East Khasi Hills District. Deputy Commissioner ke West Jantia Hills District ulah pentip bagi vigilance team kan pek ngor bahai ki kambian ki balong katkum ke hukum jong ke NGT nak benta ke wak mentibu ha ka bala kentup ya additional Deputy Commissioner Revenue Juwai kum unang yalam kiwei ki khot ki baksa kentup lang ha kan ka kam kilong nikmat nak prepare jong sor Juwai. Deputy Director ka Nehru Yuva Kendra Shillong ulah pentip ba ka Nehru Yuva Kendra Sangathan Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India kalakot application nak benta ka award to outstanding youth club R1000 R4R nak benta ki kam jong ki hakis jam R1000 R4R Kilo ki youth club kila ban apply lemba ki form ki bala benyo nak office jong borok ki NYKS district kata na Shillong Jowai Nongstoin Ribhoy Tura Bakmara bat William Nagar katarik bakado ban penpoy ki form kanlong haka alpha pratarik mentau benai haswa ban pengkut ya khubo sa sisin ki mat bakongsan Betha katna ka kol khia jong kari ya borok ki jela bat union territory bakin thau thmai ya ki kendon jong jing perking halor ka khlam COVID khat khandai rakam dak spangut lem kinong yalam jong kaseng UDP River District lai ajing kasan ya ke MDC jong umsning rai ka Meghalaya SSA Schools Association banbeteng ya ka non corporation movement but one penawat hadu sanpu angut kilokot jong di masa National Liberation Army hakarbi anglong Kato ki kubol kilakot ki bawan sipi nak studio jong All India Radio Shillong but sa kanya po ni saya so ba Delhi station nakabanda ki kubor hakatin hindi but bot pat sa kubor hakatin pareng kani kadai ko All India Radio Shillong